Agartala restaurants namna kangkai busuk rong nang. Very nice. Wow, ambience belakan kutsung. Cheers. Guys, nak taman sudi mau swag rok nih. Emang no kam hai kan ha emang purang hai aje nang interest tongani apno ham kai khai kai Serious kai ta. Jemon job na bagi porna nang mahai. Hello guys, welcome back to our channel. Dini gangkai sang khorok tam yang li anitete sang kaisa restaurant na thangi chalai nyai. Chini borong restaurant no Taipo Restaurant nei. Bhagwan Thakur Chowmuni wo. Chini borok to as Chowmuni no sure Chowmuni hin machine wo. Wagwan Chowmuni ta wagwan mosdeng man jaga. So oro chini borok ni kwtal restaurant kwtal bo hinsuk maya borok uje oboi nogoni leino tongmani but tabuk borok kaham business khai tewisha kotor khai borok snampika abo botongo agini kesambo borok tewisha oro kotor khai snampika angangke norongno tini funugana chini experience kwtal restaurant asuk bu kwtal liya but chini bagi to kwtal noko ek bosor rok kada kaka thangi sungi nyai arni owner no interview khai tai jengsi bo silai nyai kisa Agartala restaurants namna kangkai busuk rong nang abu kisa jengsi bo silai nyai ta Taipo buskango hangkai market no parking ni problem go so chingtabuk oje rajdhani ni go yang electrical office tongmani electricity ni aro se park ma khalisiwo seng tasingo already o jaga sokpai se yang ti laiye iko yang Taipo ni gana ti lai se yang guri ma phasiwo anta high condition tamke oro kaisa Ganesh Chaturthi ni program choli tongma bagai pandal botongo iko ro an bagino aske jam hansi lama oro to chikonia daba ngai topan se amte haita ang no punungan karon gambo exact location bo punugui tongo tabuk amo boro Taipo restaurant direct o Chowmuni ni ko oro no o restaurant Taipo restaurant sokai kya thank you. Wow, nice money, nice guys. What's nice? Nice. Oh. Very nice. Wow, ambience belakan kutsung. Very nice, unique design. Nice okay. We have this juice menu also like drinks menu. Very good. Unique concept. Aku mau nak juga suka. Tomorrow, like kaisa sing no mas mathe pasina. Iko omong kake borongi license restaurant kanya kai hanyo hasing sa thung tuya kabong mano license rok mana wo. Singta book order khai nashing tonglayo Chini food ni bagai sengkangkai weekend so ya weekday so restaurant phanya balakan armang so tamge asag rush karina like Saturday Sunday Friday Saturday Sunday ke borok balakan weekend mood tongo an bagai balakan rush ngo an bagai particularly chenti no phanya ni decide khaiga tamge tini ke kuno rush karina jepsak aram it's like the whole restaurant is ours and special saza kungmani corner ka mo asa suka koro markeno interesting I think suka mo oro kun alcoholic beverages to krai but just have a bit of bro no alcohol in juice ta start tam na no mocktails not cocktails yes full throw angkor nashin tongo yang ke video shoot choli tongo wow sini jamung phai sok pa kya guys nai gi busuk ke nai thot ma nai
gidi. Omo ke tam hinjak. Dragon chicken. Dragon chicken for moke. Monke. Malai kebab. Malaika. Malai kebab. Malai kebab. Ane malaika aro rani. Moke tamo soup. Chick. Oh momo ni soup. Momo nai na ligane khulogi. Wow. Eat thaise. Tini ke chicken zara shinai. Wow, sin samung tin nai di. Inko tandoori da tam kalai. Cheese garlic naan. Cheese garlic naan. Omo ke? Veg pulao. Omo ke? Kolhapuri chicken. Kolhapuri chicken. Chicken tikka lababdar. Chicken tikka. Lababdar. Lababda po. Pa. Tini kai chicken sala sinai mukbang mong sinai. Yang ke ba party soli tongo ganpati puja ni ke ba. Khorang koto makai nyorok bubuji kasamia. Videographer nai di bete ke mar khai video nai tong. Angani videographer no 1000 taka ni. Bono bini dam tini ni. 1000 zad 1000 पर घंटे के हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस बिकॉज अनमनाई हम तमा किवी किवी स्ट्रॉबेरी क्लासिक मोहितो वाओ संतिने के थास के चलाने संताबु चला सिनाई शॉट नाला सिनाई फर्स्ट चीनी शॉट What's been short man on like that? I shot him up like that. 1, 2, 3, start. Cheers. Guys, no taman sudi mo swag rok nahi. Sudu fruit juice. No man na pasne. Bueno, ko panyang putoy to ka. Mo glass tipo tiay ko. Nte hay. So cute yata guys. First chanai ye. Angke chanai. Oh, momus chanai chingam momus. Direct yang pun tang sinai. Chowmuni momo. Momo ni soup betul, chicken soup. Too good guys, too good. Ni kita kok sana Somalia. Bokok heman budis dia. Mau saya mau hai lagi. Bokok sana susah men. Sentini mic tu na pok thangka and also Chini camera and stand up gari go pok. So starter by actually direct main courses thanga iko naan by तंदूरी चिकन के साथ हम नान खाएंगे बाकी और दुई चामानी कचपन ठोगे ले मजा है ना too good best não não tô tão fundo que mas eu saco mo Traffic jam ke pole. I'm just the juice no ha but I'm rating the mo pink juice no yes Mang ni ako ba? Diba? Mo try ni ko. Mang try kan ka. You take this straw baby take this straw don't need to take out take yours and just drink
This way. And favorite Oroni gan bukan modeng mo. Because too good. Ofuga mota mas. Oh, with hata. Dragon pork. Dragon something like that. Something dragon. Dragon pork không mà đeo. Oh, that. Số một ta. Yeah. Chicken thing này. Cá này khắp Bigger. Okay. Accept. Sungguh mana sudah? Wah, bahan mau mak, ini क्या? Kamu ni sate leng suka yang nasi be. Almost sabanya naik ya. My eyes are shutting down. Te masuk te korok sangat tuna semua betul betul. Sate. Terus tuna sih ready dong. Mungkin sudah jadi dong. So, chúng ta bây khá chúng nó yak sun bagi nadi kutung tui bai leburi di phải oh sabi ako ang butik sa an manai ke sabi kha pek khai si dan mano an ma babun bagi jono kasha Chini red na pek. last to yak subai iko misti pan siri phaja bol ko nage de Ang kaap is the classic. Ở xa này. mo bela nyai thoka mo chin dong ni bagi ma pasine he da Like Istanbul. Rokono mo hai. Thakala tau me Istanbul rokono uta mo hai kabo dessert money. Like very classy. Really Ở good. càng xa này. Ăn địa dân bây giờ còn được. yang ke desan bagi jaga tong Không tiền hả? ni bu jaga tong kha nungsane kutu che ngitam saja tom na bikha Nai thok dor noi ka. Hi. Ka pe in khadi hin. hello bro hello ani blog nong no lamsogo gai bele kin hambai nong no bo nong ni restaurant no phai cha khoi bele kin thoka just ang sakangwa ang kisa introduce khai sapro samani ba chini bor rok bo restaurant rok agartala ha shohor khai tongo kai busuk nang rang rok ba high process abro kisa sia short kai sengai ini sajak ga ba ma seng kata kisa Aku Victor. eh Kaya dalam mga kursi. Kita memilih business kali kita. Kaya pula to sing hambai Mario ini dalam customer tu na hamdala nang bagainya sing tahu bawa orang tangga. eh Baru hamdala lima sing orang tangga. eh Gambar belak lah hambai bunga tu pula. Business semua ceng mah to pas corona aja ceng tu. oh 2020 Apa bukan kaya bono kaya sing kamu ni suruh kaya kata challenging kan. oh Enggak sih belai challenging kan apa terus sing challenge na sing face kaya pada kan. Ang pada tak sini sih dorong, tak kau dorong. Kamu ya. okay norok to ang je saman mo mote to oboy nogoro se chikon sa ka tamon main ta. main. Main kan ada orang saya sing mana. Actually sing pula ke mana, ano chicken ini ceng kata enggak sing pula as sing ke Tiprasa borok sing the business background borok ya. Sing genetik ko sing 3 years ini pun business kere. okay 3 years itu मतलब job sih mesti tong. Yes, job right. kali aja nang job kali aja nang काम kali. Right, Apa right. ni kini pun kere sing Tiprasa enggak sing pula sing Tiprasa no man pula quarter kaca enggak again problem. Sing to business saya ambil jenis no. Enggak sing pula once ka chicken hade khale na enggak chicken hade khale sing jenis no saya mangka business culture saya mangka business baik ke kok sa baik ke sing trade ka baik ke sing অনেক কিছু তোমারও সুরঙ্গা মোটা অনেক কিছু একজন বড় একটা ক্যারেক্টার নেন একটা ক্যারেক্টার মুখে দেখ ফালা একটা ক্যারেক্টার দোকানদার একটা ক্যারেক্টার সিঙ্গারা অনেক কিছু সুরঙ্গা কা তুই বাইকে খানে ngamba terus kenapa customer apa hamda mari kha baik ngama kan gara success ngai to ora phage haya da na वो तो सक्सेस बात কিছু কে তো বাট মানে একদম স্টার্টিং ছিল হ্যাঁ सक्सेस সিনাকে তো অনেক মানে তেও হাইং কথা না কথা দিবা জাস্ট মানে বিজনেস স্টার্ট শিখাই তো okay okay अपनी बिसिं तुई पानो माने कास्टमार निजे हमजक मानी आसुक दराते 3 बसुक दरा माने दुइटा जों आउटलेट क्लक ना गाटा so ang nong ka sinong singo o outlet khulo pru kuno next start khana bagai tam rock challenges phaikya चैलेंजेस बोलते पुला तो फाइनेंशियल तो नांगो नो मेन हम पर मेन के लाइसेंस ना okay लाइसेंस है मन लाइसेंस था तो पुन जाना तो माय okay
First single license na muna. License ang kita add kaisi wana. Main sini otaga mane challenging hingai to license. Mane Agartala city o'clock ngai ngeta. First trade license nangai. E pore kani disasai. E pore kai o sutumoto gone fast food restaurant go hingai asuk fire ni ko nangia license nangia ta. Obo high clock ngai ekdom challenges hingai ni license mane fire ni. Tar pore sen trade license manai. Pot from fire nangai. Fire nangai pore sen trade license manai. Fire mai hingai license man trade license clear Okay. Restaurant no hingai te ko business to alada process to ma into restaurant ko longa hingai Fire trade license fasai e pore kai GST charta charta no order tongmani abo rono na charta le ekdom mane nang no mane anytime khulok mano but anytime mane no phai bondo garo khanya kai tam rok documents rok first to rent agreement nangai jodi nijini hingai to nijini ko porcha jaga ni ko rok nangai ta kagos rok nangai hingai jodi nang sinimot ko rent so thang ngai sengabon bagi agreement paper nango e pore khai sini documents nango ta Aadhaar card PAN card mas Aadhaar card PAN card duita na okay am so nang thang na te kono proof rina na ya bank ro rang ro busuk to am to rokhe abole na abo to abo de income tax ho jana okay document rong nanan bagi na ya okay abo definitely income abo se okay so ST fana income tax marigo ST abo kaisa ang gotongo ang was clear ya kintu ang je saima mani sini je GST nai dongai bosauta ST fana jodi partnership wo khai kai end of the year ro thangai mane ekta tax nangota okay jodi single owner hinkai abo mane limit tonga busakai abo bang clear ya kintu aro hingai bosauta saitu hingai nangya fana might be kicha nang thang mano kintu kunei hingkele nang ST fana GST compulsory hinkai Taipo je chicken start khamani ab busuro budget by start khakena ro sini 6 lakh 6 to 10 lakh hola na mane tam ge equipment apya dam chicken pan jem sing na na so ang sing dama no omle busuk na kha almost sini 25 kemang ta 25 rong na khata almost our depend mane nang musuk sa opan ote bo mane ni india khaina sungai nang te bari nai ta okay ga asuk unko viana sohosia nga ang lastly nong sunga musungta the youth ni bagai tau final generation je restaurant rock start khaina musungai tongna blian viewers ni bisingo bo borok no tam advice rina musung no jono kashe once bolte sing maximum sing always no option thang sing sing Tiprasa ngi as Tiprasa yang mane ani feeling sao tang sing so option thang ang sakti mai kai se ang mo khainai but tabuk dunia wo nung jekun pan khaimana jekun nung scope tong tam Agartala simi able this kind of para thang ni nung highway taw tong mane available nung jekun khaimana ji nung factory khulung mana nung restaurant khulung mana daba khulung mana nung jekun company khulung mana rubber factory khulung mana hai diba rubber factory nung no export import khaimana tin surrounding kana bo tong je moron ni Thailand tong Burmese tong ni Laos tong ni Bangladesh tong nung export import khajani no serena nang ble engai nang no om hai engai khaimano tan mate ke Tiprasa ro kon kon khaimano bushi khai tongman hungam sung khaimano but option tong hai ke na dangerous yes nung option is very dangerous nang khai plan A ang no plan B no ang mono dong an jibon ai cha te kono nya om hai ta engai ang mono bisi focus ho sung mono bisi focus ho ta engai ek main ke problem bin chara bolo ka Chini একটা ট্রেড মার্কেট করে মানে ট্রেডিং মার্কেট के যেমন ট্রেডিং মার্কেট লাইক বলতে Chini গুলবাজার হাই Chini নো করে আং পাড়া দিকে রকম করে মানে কোন একটা নো বিজনেস খানে বগে স্কোপ কটক করে আবার রকিজা টঙ্কা বাচিন মগে তেও চাওটা আর ওকে মানে ট্রেডিং মার্কেট এজ ইন টার্ম অফ মান্থ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট খাই মানে নো ডিলারশিপ না হয় মানে ওকে ও ভাঙা কেন Agartala তো কি যেমন গুলবাজার রম দি ওকে যত কিছু মাল গুলবাজার পায় বড় বড় পেঁয়াজ গন্ডি বস্তা আইনি আলু বস্তা আইনি আর যত না গুলবাজার নাম পায় তা আর হচ্ছে যত ডিস্ট্রিবিউট বাট Chini আম হাই তো মার্কেট করে Chini বড় কি আমন চে কিরি যাব তা মানে কোন নি না স্টেপ না নি আম হাই তা business to feel but fish খাইনা না না ফেল নে ওটা স্টেম মতা না তো মুস্তাকবে স্টেম মারে
nang pula sta ko ka package nang pula to nang chikon hote suru ke nang base nang lawta chikon hote suru ke nang kaham ke sering mano jinis no step by step sering nang pula sikang no kaham skill level ang kai chen nang bo ngo delivery ne bele kaham nang ni staff no kaham tanya ngai bronin le betul advice to tam rinai but ang sanai sidi you dog no যদি বিজনেস ফান খাইনা মতন টকা নং যে কোনো মানে রেস্টুরেন্ট ফান খলক মতন টকা গাই এট লিস্ট স্কিল দে টকা নাঙাই ফার্স্ট নং মানে তাক কমি কক আং কাইসা রেস্টুরেন্ট খলকা আং রেস্টুরেন্ট বেপারা আং কোনো আইডিয়া আছে গরে খলক মানো কিন্তু মানে নিনি ফেলুর গানি বেশি চান্স টঙাইটা যদি তাক যে কোনো ফিলক তাক নং হাই ফিলখন খাই টকা আপনা এট লিস্ট আ জায়গা নিন হইতে কি চাতিয়া শর্ট টার্ম গো কোর্স অখানা না হাকাই চানাই যে কোনো যদি নং যে লাইন নিনি ইন্টারেস্ট দङ গাय आ জায়গা খাই এই পরে নং বিজনেস পান খাইকা হয়তো বা যে কোনো শুধু রেস্টুরেন্ট या गोबां मा बिजनेस दङ आ जे नों इंटरेस्ट दङ नि आपनो काहां खाइ खाइ सीरियस खाइ जेमन जॉब नाना बरि पढना नांग मा हाय जॉब नाना के नों पढिना नाङै जदि आं ताक किचा मिचा परि माध्यमिक पास फान खा हयतो बा ग्रेजुएशन बन खाइका आं जदि माने बुइबे क्वालिफिकेशन माने तां जाना ना बनो कम्पिटिशनाव थाङै आसुगै आं टिटि किनो टिटि किया अ दिनिसटा तो माने आं निजे तो साइमाना नाङै ना ए परेस आं চাকরি দামান নাই ওইটা তো আমি বিজনেসটা খাই নাই অ জিনিসটা তো মা পাহার নাই রাইট গায় আপন মানে যে জায়গা ইন্টারেস্ট দङ শুধু রেস্টুরেন্ট নিয়া যে কোনো লাইন অফ আন উঠো যে জায়গা মানে गोबां मा बिजनेस दङ जे জায়গা নিনি স্কিল কিজা দङ आ জায়গা नो बाहर गाय निनि माने सक्सेस जों गानि चान्स गिलाता মানে পেশনে দङ তা বেটা মানে নো কাম नो गाय आं ता कम का बाइते बो একটা एग्जांपल होना आं ता रेस्टुरेंट फ्लॉप दङ रेस्टुरेंट फ्लॉप दङ आं মানে ता पाइदो ना गुल बाजार फान रेसिपि आनि कुक से आनो फोरों दङ गाय आं कुक হয়তো বা ককগা টংখা কই টংখা ফ্যামিলি আছে না যদি আনো সাই টংখা চিকেন বাটার মশলা ও সার আনো দই না গো কঙ্গি ককটা কাট ন গে আরো সাই টংখা চিনি রং মুসক না গো মুসক না আ জিনিসটা নেই কোন আইডিয়া ফান চিকেন কে তো বানো ঠকে নাই লে আং কোনো প্রাইস বসক মাংলা আং তা কঙ্গি কক 50 रुपीस के पाइतो माने आं सके फालना नांगाय अब आं कैलकुलेशन खाइना नांगाय गे आ जिनिसटा रंग आं बेसिक जे आइडिया करे हिंगाय माने फेल नै जानि राइट आ जिनिसटा रंग क्लियर खाइ जेसपन खाइ तो बखारी खाइदि सक्सेस ले माननाय न किन्तु तिनि क्लाइ माने हयतो बा नेक्स्ट टाइम तो सही मन नहीं अब ओके माने सक्सेस के खना तो माने एक्सपीरियंस हार्ड वर्क एक्सपीरियंस बेसिरभाग नक जागो गरम नै माने एकदम कम समय न माने गिला माननां सुंजा गोटा के कम समय तो धैर्य करे गाहाम लामा का समय नांनाय गाहाम लामा ते नाय एकदम माने माइ फेल बम न बट नों दा ट्राई खायगले गिव अप खायांगा नांनाय ता लाइफ बे फाइट तो खायगले नरक बतong khna he da covid joro se ngokha buye bo saja kana sasinai kichatia just mo sing khulok pro mane लाइसेंस नि बगे माने लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस कारण माने एकदम चैलेंज अब माने कोई बार जे मुटियो मा लाइसु मुटियो मा थांगा अब ऑफिशियली रैगिंग रोग दा खाजाक एमने रैगिंग तो एमने करे रैगिंग एमने करे बट माने क्लियर ना ता जिनिसटा नो सिंगो माने फास्ट टाइम सिंगो जिनिसटा नो माने क्लियर करे जेमन ता फायर नि बिल्डिंग जेमन बिल्डिंग गो फायर न गटंगा नांगो माने कमर्शियल बारा रगदिना के बिल्डिंग ओनर नि न फायर लाइसेंस रकम के बेले जाओ बिल्डिंग ओनर नि न बिल्डिंग ओनर नि अब क्लियरेंस ता ओ जिनिसटा रकम है माने आससा हेरेसमेंट क्लाइंट होता हम बाइनों न शॉर्ट बाबे जोंनो बुजंगन बगै गोबां मा व्यूअर्स रक जेता एंटरप्रेन्योर्स न मुसनाय बिजनेस न मुसनाय बंनो किसासियाले ngo kha ha da tips ri kan rock gai am tikina nong ni typo restaurant change of restaurants hina ha da ba kai ni sing gai no tebo erthun not only in Agartala but in different cities different countries and yeah Chini Tiprasa ni bumong Roshan khaitun chesta khaita always chesta khai ki tam ta go tin plan ta ngone ta kisu mane cheng okay cheng mane cheng okay tini khaga khana khayam hai but cheng step mane 5 বছর পরে cheng okay 5 বছর পরে cheng mane cheng ekta baje na okay cheng 3 বছর পরে cheng mai step na cheng tau na hai ga ba cheng ha cheng te 3-4 বছর পরে cheng aboni target to 5 years plan mane ta min chana na abono emang nuk tong yang hai to jinis ta emang no kam hai kan ke emang purang hai abono photo ti sini emang nuk tong hai emang kena pokang right chi agi sama hai emang no gol kai poi ke pok tha bela ken non kok rock motivational
I hope jotta no motivated ng kana hambay no last nitiw siya malay nyay kolok ka sa kok salay nyay hambay bro thang ka do bye hor ka ham malay finay okay sung sabay kya kisa siya podcast hage wabong na kisa nong ni bagay ang nong ni bagay simiya an bago bo sijang lai rok tong ko bang mangkay nakhabong na sungka hangkay tamo ka sung no ko thangla bel kina satisfying food and bong ni hospitality is very much like kind borok markena helpful friendly on staff rok bo bel kino kaham so nor go visit khaipe ji like buini do phana ro bo thangjang go washu chu heda but mainly ke chung sak sangni do phani borok no kaisa ba kaisa belekin chu bana nango tamni ke chung alka wo thangye wo chin borok ni economy bare rikhai te bo sanai ta heda chini borok bo thangai ganang thangang kai hard work bai kaisa sak ba cha woi kaisa successful lung khang kai chini do phani chini borok ni jotoni kungsugai bong ni chimi ya bong ni success ngai chini success ni nang khaklayo kamama borok buini phano buini man thairok phano chawi phano rang azio bat borok khanga ke nijini yakung bai ba sawi she azina ni kaisa lama khai tongo success ni kaisa lama khai tongo so abone support khanya nango ke bo criminal no ya and baksa borok tongo je criminal no support khayo hamya jinis khanya rong no support khayo sikok mangkhong no support khayo amte yablena borok to ekdom bukhani purity by se kaisa hard work by samkhai mana abno sung job to no support khaini nango so guys I hope norgo blog na nai thukjak na and tebo tam blog haibute hai blog rong no rok ani channel hoite nai na musung no request khaidi hambai no no dakti phaidi sung one lego khasi gei reach khale nai chini family no kotor khainai so guys bongna sagana bye hinlai nai ready bye good night sarang iyo